Hello everyone, jotono fungkaham, jotono lamsogo Alma LD Lifestyle ni YouTube channel. Tini khe naidi sal kedek meni yak ulo iko mo katla fish belai kena fresh nke white suka takariu tegang suka nke yak ulo ke ko bahage suwi picorom rena bagai nke omono ang tam ke songnai bui chicken pulau, pork pulau, vegetable pulau. Hay di ba pot ni am tin ke fish pulau song na ni sunuk na ni tai jong nai norok no okay norok bahai nangjak bilan sini skip khayawi nai jong di okay ike nai jong di mo suka ang suka ka ham ke suka hat pek rok je ani go puri da ro omo iko ani to kat bai kha ta ka bi suka ya lo ro luk lai kata ike clean suka fish balai kena fresh fish nke benbai na ani kha jong kata silongo jung talai thru hai ama songma hake angamo hake songna chai tok nai nke nai jong di okay krok tabuk ikang fish bokhorok no fry khai nai okay iko obo hai thok chawang nke dolrok iko boyungo thok da kha robo thok tungna bagai ri pe kha yang khaksa khai iko Phantok Berma bwtwi songna bagai tiarang kha Berma rejak, alu rejak, mosor rejak. Iko na di. Oro tabuk ang Phantok kison nai. Berma bwtwi bagai. Oro kisah okay. Som. Bas nke kholobai mumpunai nke dolrok iko sasingni a somsutui sapluk kha ang nke tabu omono only fish head inko abokrok no oro fry kan oh my god iko dolrok fry to no abokrok no nke alu phantok te sakumra bosok khodo thok no mo berma bwtwi ni balega khodo thok no dolrok comment khai di dike ro naita wide naita okay dolrok ko ani Phantok mutamuti half boiling kha okay tabuk sakumra bosok sakumra bosok okay dolrok iko oro tui boiling fish bokhorok oro iklai oro nai okay acha dolrok iko norok nu khana bole fish bokhorok koto after frying iko ro boil khane dabuk okay dolrok mamui song tui gel juice namka goro sangkiwi tiklaika tabuk nungnai mamui song tui okay asing iji ya samung satta ni simi klaimani pas paya putak pujunto tabuk timing kha 10 ta okay tamama samung klaika oro ang kisah sugar kha kisah nke ek pinch som asuk no nke fry berma bwtwi mun kha tabuk iko amoroi off khai gas okay iko mo khai boiling dongo after 1 minute another okay iko mo tige sunai da mo chukur nai da pura aba hai welcome back dolrok iko ang fish boiling no sangki kha kaham kai iko okay tabuk iko ro transfer khaigaro rice cooker ni tuk kesamta oro songsinai ke omono gas sakau box sinai mairum ruoi iko mairum bo wai suka ke oro rusinai mairum okay step by step follow khaidi songi chai nai din robo ke dolrok oro ek tukra hasing chicken sa ke risum kaisa oro somrui tok kha okay
Oke, sashing fish fry kemeni oil barayada fish head fry kemeni ya akorok no ang iko kombar original dabok iko onion bunai onion bo thaisa nomo 1 kg mairum oke oke onion kisa golden brown kha oke iko je sing risum garlic and ginger. Oke, iko dolro secret recipe beni logi tongo iko mo add kanyai mushroom, fermented mushroom. Oke, omono angka hamke shui tui sebui iko oro hake kesar kisa sisi gai ton kha. Oke, oro ani hing kisa setong siu oro add kanyai hing kisa sa. Oke. Oke, tabuk iko add kaisanai mushroom. Dolrok, hingke dolrok iko tabu ang turmeric powder add kaisanai tabu isasa hingke oro golmoris powder isasa oke karon mosok ketang dia konbare oro bisa spicy unaita kobai hingke cholo dolrok oro add kaisanai oke iko tabuk. Wow. Oke, norok bahay lang daka komen kanya tapog di iko. Tabok omo kahang ke mix kayo Iko kolobi mung punay. Bahay lang daka norok orok kasamay room half kg. Ke hay no tripty white rice use kayo ang chow. Ke obo arom half mix kega 1 kg my room oro okay okay naidi hay nang jaka norok oro head fish ni juice already oro kaham ke mix ka hayada ke omono no head fish pulau haya di bana ke tabuk kholop la nyai te kisa mix khai gana ke kholop nai ta kholobai mu phunsinai medium flame of kholop nai omo otukta ani kasam rice cooker ke nostong thanga phiaba tuk khai ang taisa use khai ni phun iko ke tabuk medium flame mu phun la nyai iko head fish omo nong ke mosreng snam janai bahai nang jakhan rok komen khanya tapok bi okay dol rok iko mo mu phunte manui bo dek suka iko cholo nai dai gana wow iko bahai nang jakhan rok ani head fish jadok kasih kok hingga ke pulau bohin manta head fish pulau hayada ke donia pata tong khai do et khai mano ora first class podina chutney bai te fish chutney te ora muya andru ठीक नहीं ना हम भाई वो मिली नहीं है इधर ओके नरक after 1 minute ya ulo taisa ika bahai ke kol khadrek bahai nang jakha nurok ani tini recipe bahai nang jakha mo hai song meni healthy da wak bahan islay healthy ya da mo wak bahan ke chung hai chakra juk rok asuk chamani hamya event tabuk cerai robo wak bahan belai cakai inya no wai so mo hai song na nangu ngi bahai nang jakha nurok komen khanya ta pok di thank you for watching.